balik hebel ka tak buka bocek tok. Mesti baik dan yang store kena. Apa kena buat gerak lu? Price telepon lewat Cina. Baru beres. Nyo menyahana ye. Pandai dah. Senggol melu. Mereka pikir aku ni siapa. Tak tahu dia aku pengen ni habis semua ini. Hampir perusahaan aku jual. So kat telepon ni. Oh, pengen mau. Oh, you and hello. You utang ni banyak sekali sih. Yes. And very good. Yes. Good night. Yes. No problem sepai. You and Forest bonus. Wow. Triple. Yes. Good. Banyak itu. Yes. And this working. Yes, and you today. Yeah. Yes. Good night. Okay, use and very good.